Riha TV Story Rivuru nakushimira munonga aha program reba hindukire kandi ahabwe nshonga ye bintu bitakwe unavoidable circumstances twashaka ko kwinjira umwanya twaba turi kamwenje bit hadayi turugambira turi rise erukushanga umurharo kandi ejo nimbarra umutawuni so umujenyi nakiguma ryomwe Reverend Canon Murinda Rugwi twaba twahika aho turatandikira nakushimirwa munonga Canon Murundo gundi yebari munongo wicanga beti so wabano tugambira okuwatungire mucyara wabano tugambira oku success oku Christmas cards yabireba daily guide wanyuma y'imyaka ena wija warga kwa mugambira nkisha namugambira aho ko turi kutandika kamushaba namugambira nti ibitekateko byanjye ni impura n'intekateka ngo mu biro byo mu misho ruhanga ko ari basimire tutandike amakamu obakiri umusine tu ntasa tukokatindi kwende cyo kungarukamo utangarukamo ubwire bwitobwe icyo kikabana kirauka namujya nti kwenda ngarukemo kandi tindi kwenda kugira ngo tugume tayirane ninyana ngo gumize mushome ugumize mu byo kushoma wishomero wasiniya tu wa mugambiro tubwire ubwo misho nyenda tuje tandi cyamaka ntarunko kumutabanguramo nkamuhumuriza namugambira amazima kandi cyo muhabwo kwenda kumugambira amazima nicyo buri mwaka nabere muheze kigambo cya ruhanga icyo kumugumya atagira ngo ryo bubitekateko nko kwense tekateka ngene kigambo cya ruhanga muhadairi guide ka Christmas card konki wico ko kihiri hate cyo kakitekateka najya ntoga umwana ntija kumuteshura akatekateka toga umurokore nawe yaza kutekateka ibyo kago kuba nkamujya nti tinakugambira nko kwense ri gukora ki ngene kwenda kucyamya niko kumureka ha kigambo cya ruhanga buri mwaka imyaka yabena Jesus Christ rero gwa katanu nibwo nagarukire namubuza icyo twagambireho kikakura nari nikifu nari kikahama yobwa akaba yahereze senior ya senior ya kana nibwo nagiriye kumubuza kare bubwire bwagenda atakatungire umurimo nge naho niho twatandikira kandi ubwire ubu twareba ngo utakisa ku byo kwiyongerayo akatakusa kwiyongerayo kushoma akabana basa kwiyongerayo konka habwo kwerinda nebindi nembera iyo muka nebindi twatekateka ngo mbwenu imyaka ejo okushomoka kugarukiraho so ya komasi ni yafu kuwa muburizo tubukakura yagarukamo yagira ati bikiriyo ati nibikura ntibwenu tubasa kugumizamo ati tikine shonga ati mbwenu twatangambire cyo wamanya ngwejo go ahead yabumcha ati twatandika kuronda goki abantu abari kumanya babo abari kubetegereza je kugira ngo utakora nk'abantu abandi mbwenu tugende mu matendezo twagenda ubwo kaba kuza kukikora icyo kaba nayikire photo photo kaba ndi kabarori kibambaho ndi estate manager w'ubureberezi bwa Rwenzori I see so nabaronda nagamba nabo bagamba nabari abo cyabene nikikwataho aha hinaho yabere nataha wa muramuwe twabanza kumurabamo twagamba nabo je twakengana ko twaheza twatekinga step yo kumanyisa abaziri nawe yabamanyisa ngenda abazire twazayo banyakire bakabandi bamanya kabanshangwazayo uko kushaba nabo ngeno kabani manyana nabo ngeno kubagambira bo kikabashemeza munonga bakaba turemba kumanya bamanya wabora estates manager ukabota kabire mwahuri yes ukaba kumanya kumuje umunjo w'umurokore bakabandi bamanya kandi ubwira ubu
nosha mbere nagambireho bwiro bwe nkaba ku mwaka gwa nshanju na mushanju ko nabere nishoma Matayo 25 nosha nahurira 25 mu rwagati nashoma aho Yesu aho ari kugira ngo ko nabire nyine njara wandisa ko nabire nyine iruho wampe cyo kunywa ko nabire njwire busha wampe cyo kujwara ko nabire ndwire wanshura wancekinga wija wandeba gwenu nyowe na muri ibyo bintu list nko kweli nagira ibyo kujweka abantu tenko basa nebindi konka shuari icyo kushabira abarwiri icyo nimbasa kukikora nambwe n'umubanta bo urebire ngo kushabira abarwiri nyonka bo umwe habo kubanza babanze gumana bashabira abarwiri nzo marwariro nyonka bantari kubeta ntine center zo kushabiramo nzo mwirwariro nzo mukashenge edakika zangeze ishatu ushabira mu rwire kandi obwe tokabire mwe takabire mwahure umurokore wabutoshe nkagira nti cyandikirwa mu byahandikirwa tikubasa kutagenda nacyo okay ibindi byandemiri konke cyo kushabira abantu koreki Yesu kwari kimbuza atari kintu mazo mbere nakikoranso mbere nabe kanisa kuriya barwenzori nosha bakakimanya nubwo banyeta kumpo mu nubwo bwa SS manager bakanyeta kandi bampira amarwariro nagumaniza kushabira abarwire kandi ndirei person okay so mbwena abazire be washanga mbakumanyire ibintu nkebyo bakwikiriza bamuko wabo wija mwatunga ryari ubugenyi official ubugenyi bukabaho umwaka gwa kinana n'eshatu 2017 twata shaitan twazo mu kanisa mukahi iya Kabarore Cathedral Rwenzori Diocese Bishop Kamanyire yatugita akanka abandi yo mukozi rukora hamwe nabo yo mukozi w'ubureberezi kandi omucyara Irene Kamanyire niwe yayarikira umucyara yamwarika ukabutine mura munyanyo ku mwene wanyu naco atite kandi tukaba turi turu kaba ninkorera kuri ambwe n'abanyabuzari ahuriza hona byashanga yabanye mbwe nitwe niko twabere kandi konkuzira iyo ndikuzana iyo ndikushanga bitu nambwe n'imirundi mingi nicengirira abantu tishana nyo nyine na Ruganda abo kwamba umuntu w'abantu bona I see so bweno akizira cumwa hamurumo kumwarje mutombugenyi yakanataho munju yo murumo niyo yabireka yanyu akayika ya bakotwahirize kubitwa abatoro batukorera bateraho buryo batushashirira sente twaza muhane muntu twaza naka twaza bwe nanka kwetu kuside za chenjo byari nanka hotel ni guest house ikabiri y'abafaza kabiri y'abafaza niyo bantu iroko mu kishaka batusigayo mbwene twamara ubwire mwabana y'ibiro binga ho muhane mu kamara yo wiki sabiti yona bagishashuje abekanisa batureberera kandi bakankwase ibintu bingi abantu mwene kanisa ninungi abantu kandi ko rukunda babankunda mbakunda n'abataho umutima kunsherera bambona mugene kintecho abantu baturu football bwira bwo namaziro kabano shango ndyomuka kaba taro umutano tukaba takwasa kumanya ngo ndyo mutu rukurugayeru yatoro ba wagamborje murwabo bakwempako bampempako ya moti okay so mwamara yuhire buri kwingana ki football kamara imyaka 8 bwanyuma yo kutungeka ko twahize kutunga eka kagaruka tunyo no mucyara tukazarira abana babiri Judici Jacqueline na Judici then abandi twagaruka kandi ubwire ko bwakiri hagire cyitengwe cyabireho banyabuzare bayenda ngomba kwase bimwe hamirimo yabere baruhize ibaremiri abanyabuzare abina kakwate no mucyara hanyuma nisha nakora nabo nakora imirimo umgeno nyowe tinkuza kugizamo munonge cyo ruhanga yabera mpire naza ha murimo ubwo murimo ningukora kandi gurugamo gundi mgeno kaza mu business ya basi hari kabana kikuga mbeza business ya basi watandika ku burizo bakusiba ruguto inga kaba manager
nyewe mbwene imirimo ye nakozere mingi ruhango ugu n'okutangaza ati nkakoragaho ubupakasi mazima bampa nso mu leadership ko banyetera kwebembera tibanyetera ngo ija mbwenu ukore na nakara nija mu line ya leadership yo ku develop so mu base ha naza mu bus bakandi bageta kinkizi bus service irukuruga Fort Potro neza kabari hati emirimo yawe kasese ukora manyo mu ndani manyankahi kirembe niyo natandikire so hati wija waza Fort Poto waza mu bya chachi mbwen hati otuyo mbasi hato mbasi yo obu wabire manager wa basi umukanisa warugamu wabitwazo ngene uko nizire kasese ndikuruga Fort Potro nibwo habe hatandikira ubureberezi bwa South Rwenzori Bishop Masereka akaba ari dean wa Kabarori arugira Amerika yisha bamuho Bishop Kamanyire yamuho bwa dean kwamara kuba dean wa Kabarori St John's Cathedral ngeno Rwenzori kasese betenga ngo batunga ubureberezi batorana Bishop Masereka kuba umureberezi kandi ndi kubwitwa Bishop Masereka niwe yabera dini ubureberezi ngene ndibo bakwatanise na Bishop Kamanyire na Bishop Rwusisi niwe yabera chairman w'ubugenyi bwanjye ngene abo bantu bakabandi bamanya ngene uko ndugaho naza mu program ya basi nabwo ngaruka mba mission coordinator we town ya Kasese ikireza tumereho katugaruke bari kubakira program y'abahindukire kandi umujeni w'itano Reverend Canon Murinda Bigwi abantu binja bagire omuzamishani ombeterane abanyambarura na all saints naki umuntu wo gumutwire no mumanya konko mutakamanyaga embozi y'amagaragisha so elizoba no wetoro nawe reka tugize Kasese mbwene ngena so orga Fort Poto za Kasese nkore bya base ibyo konka basezo ruhanga no kutangaza azikora umurimo gwa mishani ngeno Kasese kabeki ine koko yabere cyari yahenye eri kutandika koko kigambo cyo kugira ngo kabirye nyuma tikikunda abo kwate mbwene nebirye nyuma yo Mwene ncheta ngo n'umuntu cyatunguka kuko atarye nyuma iki kigambo ko kugira ngo abantu nanka bakirye nyuma ni kigambo kigwire kandi barye nyuma yo bombere babaryo iwo konka noteka tego barye nyuma iwo basi na buri mu position yako bayemerire so nyo position y'abantu umuntu yaba cyakura nimba niteka ngo cyayongera gukora ki ngeno Kasese ibyo nko burebereza bukaba bucya yongera gukora ki after all nubwo bwabiri butandikire ngeno kandi nyo kaba natungiye experience yo kora mu ya Kirembe yo kora mu mashomero kuturana ngeno noreba ubureberezi buri hina Kebambe ngeno tugira conferences mu mashomero za Kebambe za Nyakasura za Kicwamba St Leos Kebambe I mean Kinyamasika ikaba cyari TTC so hari kushomera y'abikibonga ngena abo bana bona bingi tukaba tubakora mu murimo gwo kuburengire so nahabwa icyo kaza Kasese nege experience nakora business ejo ya basi yatunguka konka ikintu kirimo Yesu ko rirebo murokore ahari yaba maririre mu rugendo rwe umwanya wo gurimo umugisha kandi ruhanga hina abantu mu nkora ye hina koko yakozera abantu ngene uko mpikamu izo basi ngumane ndeta ababurizi kuruga Kabare kurugambarara rero Kasese yahinda mu kigambo cy'ingiri yahinda mazuma bakundo kujunwa abantu bajunwa nambwe nabahura abariyo mu bwahure hati abingi n'abajunira ubwo nabirenkiri
mazima bingi okay bingi baju wija waza ryaro mu kanisa ko mwahuri mbwenu nija nazo mu kanisa manya nkabandumu nambwena abantu bingi mu basezo bakabanyeta reverend n'abakasesi bakabanyeta reverend kandi urigo mu kristo kandi yo mu kristo ubutosha ahubwo jasoro kunde njiri bakweto reverend ngeno ko babere banyeta reverend nanyi nyeta banango baketa reverend ateka cyangwa beto ndije bagira ngo niwe turi kumanyisa no ma office umwe banyeta reverend kiza hantu na reverend ngene cya reverend mbwenu company yo nabere ni nkora mu gihe abase kayakura twagira emyanya mingi company jo yatandika kwigurana za petrol station tukoragana na Shell n'ibindi twisha hati twisha kunija mbarara na kunkabambara habo gumana imbeta nabo bakabanyeta hano mu all sense kwija kuburira nkirikasese nkora coordinating a programs zezo kuko kabantari kumanya ikiri kurataho bwenu kombani yaho tombeka Shell nkorejo tukoragana n'aba Shell Uganda tombeka petrol station ejo imwe ngabacinjize abakinkizi nitwe twakoze direjo konka ba Shell bija bajombeka ko bamara kujombeka hati kandi nyoka abandi kuriya kandi nareba ngo hano haba central hati nagaruka kuno hati naba manager wa petrol station ejo ya Shell ekahinda je petrol station ngene ekahinda hata je shahantu jirebera ya haruguto hinyine buri hakaruho some space ikaba nubwo habere hariho nkoko yabireri konka hine nkoko abantu babere bahakunda na hati nibakihakunda konka bija mbwene twakora business ya mani mu ryo gumwanya yaranganwa buri muntu wena akabakora ki anywera Shell agigamba bakabata parking aho konka kupakira abantu konko kunywa amafuta twagira business za mani munonga hanyuma mu business ejo business yo kujunu yazebembere eta nagumaniza urusense kashangwa n'Israel mu fellowship rwa kashatu kabantaburamo ko naye kaha abasigaza amashomero gomu ga Western bantorana kuba chairman wa Scripture Union ngiri na chairman na coordinating atwakora ibintu Scripture Union ejo twagikoramo umurimo go kugihinda hinduramo no kudiringa nebye minyeto mbwenu urusense kuba rugaho barebe byona bagira bamuhindure chairman hati bampo bwa missions coordinator wa urusense rero twakora ibiterane na hati bicyakorwa foundation yabyo nibwo twatandika mu bwiro nibwo twatandika kugira ngo tugire mission yo kumara wiki yona abo kwa kareba abantu bakabisha ba mission rwa kana rwa gatano rwa mukaga sande baheza bataha twareba kuryo kuteraho intama gakoma so niko kugihindura twatandika gukora ya 1 week kutandika sande tukahendera sande mbwenu kurebeka ngo mission harimo life abantu nibagikunda hari abantu bari kutekate no kujya nko kubagambira kusha but mission namagara n'ikintu cyo shimira kutekateka ho buri kanya n'ikintu kiri kwebembe niko kuri kureba waba novuga moto keji nko kumwana mwisha tokare kora steering nubwo kuba hateriri note ko kumunji kwase mission ni yeri kuvuga moto ni yeri kuvuga cyaki kuri kugire kuri kajyango no guma notamo break cyake gene ene guma yaguma negera break no bota kitambo so mbwenu mission ezo niko twazikoze so twagira ntakabire mwahuri mbwenu hijaba mbwenu ruhanga hati hijaba program hariho mu shija nkabana muri biroho kare ndi for potro wo mu Germany nangwa no bugenyi bwanje akankwasaho mbwenu go mu Germany akabana akonde bya mission mbwena ijana arahumwe amaziro bwire buringwa kwa ikoma amanyango ndumu atwikaho ati no manya ati ne kiterane Rwanda ati ni nyanda ngo ije tugenda hamwe ngenda ho na Rwanda turebe bye binyetse n'ibindi tukore kiterane hanyuma y'urutaro Rwanda cya mwaka nshanju na
cyenda na mushanju tukagerayo convention Gahini yo kubanza hanyuma yo Rutaro ya mani kaba ndi assistant w'ikiterane cyo tukikoragiye mobilizing kuno rwa Uganda tugenda tukagenda basi sitari mukaga hona tukagenda basi mukaga kuruga kuno bandi Kampala bandi nkaye twaza mu Gahini mu convention ko twagiheza twagiriye abakuru twateka ikiterane kindi cy'eminyeto ya Great Lakes region kugira ngo twete abantu baruge Congo baruge Rwanda baruge Burundi baruge Sudan bakora iki twikiriza na Bishop Magambo twakitabwera Nyange Mission Camp 2000 okay ngeno hatejo ko nabwe tukabaga mwahure tikabaga mwahure ngeno tukikora nacho kiraba mugi yes ngeno ubwire ko bwahika mushisho gwaza Tanzania twaheze kiterane cyo agwayo afere ko kakaba yanyanjwire ko twahereze kiterane cye yayeta abantu bona babere baruho twakora sako ababere basigireho aba leaders yajya ati mbwe no mutarigaruka kumpandikira ati ko muri yenda kuhandika ati muhandikire John ati John byari toranamo byari sima yareba ngo nibyo bikiri ati tubite mu nkora asigaye abasibura agenda hanyuma yawe ko mushije akora iki afa humura mbwene niko kutekateka ngo murimo gutandikirwe ubwo partners mission ubwo pimu tigushemere kufa mbwene mirimo ndije program koko yabiri twagipangira ngo misamo nayo mbwene ububwire nabwe kasiga nabire regional coordinator wa Great Lakes region mu coordinating ikiterane cyo mbwene ngumizamo nabyo nagamagi mbwene uko mpikar wagataho nguma nangwanza ho Germany mara imyeze 3 ngarukayo imyeze 3 bekanso gumushije ubwo yaguma nagenda kandi uri kugenda mu izina ry'Kanisa kugenda mu izina ry'Kanisa okay kandi abo kubanyutura mu Kanisa nyombo we Kanisa tinyina hande aho ndi kumanya so ngeno ngenda ngaruka ko ningumizamo nebyo byona so mwena ha time kwika Bishop Cyamugambi nkikoze gushimire kuza kushoma manya bankwata nazo kushoma UBI genete twagitandikire ko tabira umuntu mukuru nkaba nakuzire konka nkina mani imyaka yanjye takawire tibanta kutendeka nitwabegi bo kubanza ba UBI wazayo watandikira torabire muburuzi torashomere ububuruzi nkaba mbutuyire mu mbwene ko wabaga utuyire mu kokotine nangwa kabarorokwe inobwo bampa amakanisa abiri ababuruzi babuzira wagakora nko muburuzi kabanye n'akagari kanje barukweta Atlas kaba nkavuga nzo mu kanisa iryo maramesha hibiri izina ry'akagari n'ingeri ryawe nk'umuntu n'akagari kanje bakaba karigira India barukweta Atlas ngeno akagari ako kaba nkavuga osho usigaze n'ikintu kirungo kavuga nzo mu kanisa iryo nkora mbashome Sanchez nzo mu ndijo kanisa mpendereramo shanga bantegerize okwa ninye nabere ndyo muburize I see so za UBI ahatenza UBI ushomo bwahure okay kompeza Bishop Cyamugambi n'ikikoze banjeka bagaruka bampindura ukoba kuko nguma mu Rusense so mutawuni nangwa hino ubwo nije hano mu ruhara namaraho nke myize kamukaga diko acting and commissions coordinator nebya youth enka youth lead okay abuko nkabane bamanyane ko devye minyeto ko kabanga zo mutawuni wagaruka mu Rusense mpaka hiwa mpaka wompumurire toragire mu kanisa ndije nikaguma mu Rusense ko kabone nzo turi kureba amakanisa gandi ko nka center iro Rusense okay wisha kumura mwaka ki bitutina mpumire kahumura imyaka 5 5 years now mpumire kanohereze kumura hato ubu uri kuza kumura muka twatwahika ahaka yawe
wawasiha abana babiri Eh. ukagumana babiri abo ingo kwija wayongera tukija twayongeraho kasese tukazarirayo abana bashatu tukazarirayo Joshua na Julia na Judisi turaza kunyeba amazina na Joel, Julia na Joshua. Twina ka last born tukamuzarira hariho wambara rumwe nibamwita John. So abana abo hatubarahi hata abana abo bakuzire bagira mu maka gabo watunje nabishukuru nyine nabishukuru hatwahise 10. Oh really? Umukana so muha kubasa kushomesa abana bawe ninga life ya shaki ate kanise a church man hati church is good. Hati n'umuntu uri kureba church agira ngo ni nk'igira uruhara konka church is new church n'ibyo bintu byo kureba koko uri kureba itakeri koko uri kureza inyoni ziri kugamba. Church is bigger than what people think. Ni kihango kira kwa abantu bari kutekateka nicyo nabwambere buri church n'amagara n'amagara nahabwe icyo tari mu church. So mugende kareberera abana aba bana bona bashoma barinka habana hati abana umwe aryaha ni manager wa Satan Institution nibageta Crane Center niyo kutendekana ari nk'ishomero netendeka abana ibya hotel management etendeka abana ibya ngene bintu byo kubaho byo kwebisaho batendekana bya salon n'ibindi ngene ni vocational school. It's actually tukugira ngo ni it's a vocational school, vocational institute. Ariyo audition ni Judisi na wakabumwaho atari niwo wa mu inspiring jire akache ngene byo nishoboro nkareba yashara mauti naza mukono aherizo bushomesa yaza kora masters mu bya divinity yarugayo nawe ijanengo mu bayoboreberezi bwashara mu kumujwe ngene hati amaziro bwira chaplain wa Merehiro ngene akahumura Merehiro bamwe umureberezi yamwihayo ako akashoma education ngene bamuta ari Bishop Stewart ajye mu education department. Hatari niwo ondijo musigazi ninkora nawe Joshua na akashoma bya computer ebya computer byo kwate na kengene bibyo ondijo mwishiki ari Kampala nakora n'ibitongore konka nawe abitu abo mu family yitu tukonde byo training abandi ku training abwene bya education ngeno ndijo mwishiki nawe nakora mu bitongore okwe nakora ibyana nkabyo kuza kutendeka abantu mu institutions kutendeka ba managers bakabeta mu workshop akabashobora imtwarise n'ibindi no kora ngene byarimo Kampala. Ondijo musigazi nawe ari Entebbe nawe nashomesa nawe n'umushomesa konka watiremo nakandi ko kushomesa Bible knowledge nawe nabishomesa kandi ondijo mushikiwe wa muheru nakora ibya design wamwito mwaho kugira ngo akubonereze enju we nagihindura koko uri kwenda kandi wagitaha wagimukwasa nakorera waza kutahamo iwe niwe uri kusima ngene ibintu byashoboka shoma bya industrial fine art nebi bya ni babo wabashomesa batungana amaka batungana amaka bona batunjire hariho umwe watakatungire konka nawe rohanga mwenere plan sure. So hatwahereze kuba mwahure wija waza all saints waba niyo wakorora mpaka hi wahumura so kuwa humire ukaba yitebekana isota
in other words mwe n'umuntu ndijo rukureba nabasa kwegera kwata kutebekana so kumura kwe ninga kubicara nyese beno ha ebintu byona wishemo nibikorwa ruhanga ngeno ko nahumwire itakahumwire cyari ha all sense nogo muri mugondo kora gwa pima ana rwa partners in mission babinga abantu Tanzania abanya-Uganda babiri bariyo bababinga babatwara kikagati naho bakiri government itine ko kubabere nabo bakabati n'ahandi aho kuza abantu bingi nango bakagwaho kaferaho konka government kwereba abakazi tari impungi kati n'umuntu wene uri kuja kubakira hati tukora iki government yasharamu umwanya ogugwa kamwenge ukagura abamuto konka turagwetegereze gi ubwo mwanya ikabirye refugee settlement ati government yareba ubwo mwanya gwa refugee settlement yagushaba mu UN yagwegaruriza hati kwemara kugwegaruriza bakwata abantu ababere bari babagaruza nkahe babatwara kamwenge mu refugee settlement uri family bagiha ekibiri yaba muri bangahe yaba muri 20 yaba muri 50 babaha 2 acres so ngeno ko bamara kuzibaha turugaho tuzayo tware Jesus film ndeba abantu kitongore cha pimu tugire kuburira ngeno ko tubareba turebe mbere itari nungi kabareba nashoberwa ko nabere ni parking ebintu bya film turi kubiparkinga kubitamuka mu moto ko twizire nayo ikibuzo cyanyijaho kiri kumbuza kawa parkinga kuri yo nogenda abantu abakawa bashabira hati bazahi kinuka n'ikishaka kandi barya ki kabatine program ndijo bwene kibuzo iki cyagumiza mu kisi nikimbuza hati teka ntengeno obu ikibuzo iki kisha ngira ati ngeno ukora iki nanye mbuza banga ukora iki teka ibyo kombeka ayimene byo kugira kwegesa abantu byo kuyinga byanga hati kibuzo ikindi kisha kugira ngo education ni kantari mushomesa akwanye ikindi mushomesa ibyo mbikorenta garuka hize kigumamu ebya relief tell sustainable te kwasa ko umuntu wamuhesa ati ngene nyece kandi ejo nagiye wamuhakiro yo guceri nari yo buhunga yamara kugirya what is next ngene byo hakonka cya education kigumamu so fun one time ngarukayo buza inspector of schools zomwe mubuza rwa kamwengi tukonka wabana kutandika ishomero icyo rukwetenga niki angambire ibintu bishatu ngambira no itenga umushomesa no itenga classroom no itenga na pit latrine ibintu byo bishatu byo birkwetenga ngeno kwahiza kubingambira umutima gwanjye ndeba nti konka pit latrine ibyo kangiho nimbasa ku kitimba nemekoro konka classroom n'ibindi so ngeno tekasyo ku rugobwe nyo no mucyateka kugira ngo turonde yo mwanya nubwo bo kubandi bashomera aheru kuko tubegese uko kubazira no kuhinga ibindi byona byabashanga so konka turonde umwanya twatwi no mwanya kasesi tukiriyo tuguguza tugura yitaka kamwenge yaho ahahi shomeroji rero ko tumara kurigura turonda nanka zasigiro tuguraho amatafari tutandika kupanga hariho watushangireho atongeraho nkarore nk'ibiri ndeje atushangaho nawe atwongera abana we tumukatungire na mweji nomwe mumbaza mwayo twayombeka kombe ko mu kishaka kuko uri kureba kuno twijayo nako no mu kishaka kuko uri kureba ngeno tuombeka tusiyo tutahama bati ko tuheza kushakara tureba ngo ishomero ryatandikije hatandika kuhandika abana abashomesa mbihe
tungaho wishemwe hariho wishemwe umwe wo musongora kuruga kasese kandi yo musigaze murungi urukunda kuhereza ayikiriza ayisha hatari yo nenje yo kutahamo hariho watwira akaju enje mwe yabere nataha mugo musigaze umwe yabere nataha ko wabire mugeno enkebebe omushu ko yabere akaba ari yo muntu rukunda ari smart ari kunde byo buyonje mugeno omusha gukaba gutemba katimba kensiri gumuragarikaho ayabigire makerere n'umushomesa hayo abahedi teacher ahandika abakikuru abacyara bamwe babere bariyo bakuru bayija kwega biharani tutunga biharani nabwo bingahe bibiri ubu buharani buki nubwo twatandikise mutandika biri iby'emikono konkana siniya nayo tugitandika tutunga beje hamwe bona hamwe nabo bacyara bona baba beje mushanju koza kukurataho kuza kumara umwaka twatwe na 24 24 ngwino shomero ritandika risi ko turi abatandikira umwaka gwakurasireho gwa 2026 na mushanju tandika byari abana beyongeraho kake baba 34 baba 20 na mushanju tukora registration dushaka kugira ngo tandika kora ki ushomesa official tutandika so mbwenu cyarekana ko background radio yone hate birebi wambuza tukaboteka tekiro utakumura hari habara kutekateka ngo icyo kutandika ishomereri nkabane ntekateka wo kuumurira igi ni continuity y'umurimo kabanti ne kitekateka cyo kugira ngo ngeno kantekateka ko ndihumura ryabanta nambwene binyoti kabitekateka gaho kandi shi ati kwaboreho misho ukireba tosere mu kanisa tora umwakuri ati koja ngumuja ko bahota burizo ibyo byo kumura bye kanisa nyo nkabanta ari kubimanya ngo haruko na hati kakimanyire yaba nahumwire na abo kuba umukanisa nkazamu hatariho tamuzi ngugu nigo mushara niyo naza kusurvivingira kandi ubwo nkwine hate kanisa ikanisa tukahumura kanisa abari kutekateka ngo bahumure kanisa hati no manyeshonga yakasente kari important ati nyomo ekibumuto gwanje kikazagamo cyo kugira ngo ntegereze sente zo mu kanisa zo mushara abo kwa niwo mushara gwanje nugo umushisha wanje umwana wanje so mbwenu nyewe ibyo kumura cyaki tukumura wabona uhumura no kimanyisa ukaboryo mupakasi hati nyo waje kutoka paka saga nyo mu kanisa tinka paka sagamo nyo ndyo wacacu kwereza kusabwo ndagwejegere ruhanga kanyeta kagira ati cyahwa mazuma so hati wo muntu hati wogwe niwe hati wo muntu ndijo akakora ibintu birukushaki kutebekanisizo kumara kwe ninga kabika muringo ki kutebekanisiza nyezi ati nyo wishamwe beti munywani wanje tukura nko kwitaka riri wabo yinitaka nkeri yabaririye ryawe umumusharasharo cyabasi tukatamo kemiti ya kartusi muno kahinga mibindi tukureba wabo yinanka eka za witana ukakwataho ekemu ukabyara mekibira ikibiri ikintu kibasa kugezaho kuyamba abo ko waza kumura uryo mu cyaki abana bashimira ko bakoze iki baherize kushoma kwe myaka nkaga n'etanu abana baba batakaherize kushoma nikireka ngo hari habari ikindi kandi myaka yo kuhumura abantu binyine benda ku investinga mu bintu ushemere kuba no building a friendship abantu ngeno kanye nkahumura konka buri weekend nimbanye n'umugore wo kubita kandi hina barkwani be basa bampana transport bampa transport amugena hariho kuwampire nka miliyoni hati kuruga nko konjeru kuja nkano mu ruharo bona ntatwara miliyoni ora shri kuryo mukintu kashi ate ni pecho kurebaho
ticyo butosha ticyabingi yes of course konka once na kwa ile once na bintu kwa ile. kebyo nabyo nibwo nebibamo okay so mbwenu ekikuru munonga umurimo gwa ruhanga nicyo yagizire ngo abana ba Israeli kuba abantu bagenda bagirana keje ubwo yabaraganisa ngo ndyabahemani every day abandi bateka ngo nukoraki so mu cyacu namwe harimo muringo guri kushana gusyo to serve yo mwahure mu cweka cyawe harimo abantu 500 nari 500 invest in them, be close to them. No be investing amota rukundo okay umuntu ayineka nenda kushenyuka gikori gikori abana babo bashome to kubasa kuzayo bakaremwa kuha yabanironi nari kusupporting ku investing mu bantu bwenu ka government zibaho zita government zibaho habwo umushobo government tina heyine nakayiri kupakasa ne pakasa muri itu umushoro kurugamanya muri muhogo umushoro kurugo mu mondi umushoro kurugo muri dodo icyo twinga tunga kasete government igira garuke gira ngo yije akora imihanda kandi nitwe tugikoze konkani systems systems so nahabwe icyo umukanisa icyo tinda kigiziremo nanka cyo kuteka waza kumurota waza kufa waza konko already byo kumurira ho biro byine ahabo kuba akamwenge ishomero jiyo in primary in secondary in vocation bisho ni dokurengo already ko bitebekanisa kokebye oyine obane settlement center obane inspiration center so iyo tokureba ngo already ibintu biro byine byo kumurira konkebye byona koko bikorwa nibikorwa cyaki n'abantu baruhanga barikora ki abo kuba nyowe tinkushobora gold tinkushobora ki tinkushobora muhogo cyo dukushobora hat kanoni arhaba abahore binji abahumura konka bakuza kumura baye batine bintu kebya iwe turiyaho muraharo turiho wawe oyino wawe nkokonjero oyino wawe kamwenje aho rukutura na hishomero riri oyine ebitagenda okabitunga muri ngoki rekana sori yo nogira ngo tarimo mushara tarimo ciye cyo wagiye kurondamo iwo okabitungota kandi uwo muntu ndije akabikata nawe ko bitungo kwiga ko investinga rukundo umuntu hati hari kutunga senti bakamuha nka senti njaka teka tubona atunga miliyoni zanjye 2 bazimba mbwene kinaza kora kanze mwe yampumureho mbwene nyomwe yanenda bayete nkazagara ninsayo ndo bokorire na kasese tarho akende kumanyisa ninsayo kukatika kwata kasente munaza kora ki baza kurambura kurambura nankwa nacyo nikibasa kubaho konkani kirugire cyo wakora ki so mbwene mu ibibyo nabyo kureba kandi ikindi hari kiteka mbwene nyoni nyenda kusima ruhanga habwo abantu bandize umurimo gwa cyaki mbwene uko wareba hano mu ruharo ukareba abantu abakari ubundi batagira no mashomero batarakoze iki bakakwata umwanya nkugo bakagukwata habwo kuhereza bakabandi bareba cyaki bareba cyakira impango bakikora kutunga nka acres nka magananga eza cyaki konkati noreba umuntu nazo mwishomera shoma nabasa kurankita kera rireberera hango ngo baguzeho bagure motoka baguzeho bagure kaki so hati nyo umutima gwanjye koko ibyo nabyo rukureba n'iby'abantu ishomero n'iry'abantu kandi nyewe nagira antibeti nyenda kugura amabati mpa miliyoni 2 nizo ndi kugura tikahi kayenta amatafari gakendire twabanza kugura amatafari
ningura icaba kiri ha program mbwene bintu ebi byo nabyo bikozirwe habwa ikigambo mission church is life icyo dukumanyiza ibitekateko ibihurire nibyo biri gukora ibindi hati noreba nko kurya uri nakazindaro kumunga nanyihi nakantu ko bankomaho yabona ko nakazindaro ka speaker hari ibi byome bindi mbwene kiri cyoma cyagumana kireba hatari hakati nicyo kiri kwata n'ubwoko bw'abantu niko buri bwaguma ukabuseparating ukareba church itariwe hari abari kureba church nka church arimwa kumanya ngo church niwe ngene nyowe church ningireba nkanye church zimi nambwene icyo kugira ngo kahumura hari kujya kahumura ndikuze kabane nduga kanorwa active service noza retirement no humura hono ibyo nebitekate ni systems konkanyo nka church tinkumura systems zitirwe abantu z'emikorere n'emitwarize izo nizigumaho to maintain the system but the real church I don't go away hati kano nabo ababo kono gamba kurujirabo abaguma barchachi hatori abahereza batayibunke yawo nabaguma bariye kanisa yeshayo namba kore mirumo konka abantu batwira TV bakureba boto bara mu kanisa bakore mirumo nkeje yanje ndi gukorana naye abandi abantu abana benda kumanya bakabi kabata kugira ngo nabo ahabo kubitwa abantu wendo baturu kwenda icyo ntwija kumara ubwire mbushikano ushanga ngo akazindara aka tinchine capacity yo kakwata ningashi tinkwikirizo bwakakwata so ninyetaga kugira ibinde binazamo mbwe ntato kunchino twani nkakora ibintu biri kushaki kugira ngo nyencha kare yanje nayibe mbwenu yebare munonga beti hati nkiwe uryo muntu uri blessed munonga abantu nibakunda habwe mitwarize yawe n'imigambire yawe no kwetwaza ahatiwe ubwo no bugiga because you have a gift that you have. Can I use this gift to attract wealth? Aha, hati n'ikigambo cyo bari kweta faithfulness kugira uti mbwenu nicyo rukorera abantu abandi inkira kunda kose ikintu cyangwa abajungu kuko hari abandi bantu abagenzireho umishoho noshangani bakora program y'imyaka project imyaka 5 imyaka 10 imyaka 2 kuko Uganda negamba hari 2040 ngene hati watunga kananka nicyenda kugira ngo mu bwisubwa bwawe watunga nk'ikintu cyo investingamo katunga nko mutaka kwanka mitwaro yaba ni miliyoni 5 yaba ni 10 kaje twonkeze tinkwija kurauka kuzukwa ukagenda ukatunga nkakanya kawe ukabyara mu just imiti ya Caritas imyaka 5 nubona usharu ejo Caritas wajibyara bati hati mu myaka 5 uri kugireberera nuba noguza ibiti icyo ni aho cyo kureberaho ibyagurika cyane birungi konka bigumire byo kwinga yaba nyanya yabihimba bihinda hinduka imihende koraki ibihimba bimungwa biha kuko byona nabyo no bigeza konka nyone kugambira ha bintu biri sustainable. One thing is, for example, forestry. Nyongire ibiri ngibyire hino bwo nabyara imiti yanjye ya Caritas kariho ndi kugira byara nkora kuzana konka kare umushari umuntu ari kundonda ngo nenda gure imiti y'amashanyarazi kandi kakura tinda gifuhirire tinda koze iki kuba biraraba makasusa mokaki imiti kakura yaba mihango umuntu yija nandonda umuti yagutaha mitwaro 8 naho nama yagutaha mitwaro manyengai yarugati ati Reverend ati kankwe mitwaro 10 ati konkani mitwaro cya hagati bindi byo nano bisagaza niko biri gwe kabari yo mutoro abatoro ni bagamba je binamane mingi
umutora akanoze yatwara imiti ati nza kureta icyoma ningesha rira ati ngiye twarire ati tindi cyo gukora ki kaza kurira ati kankuhecwe ati ninyende imiti 10 kariwe yataho miliyoni mukaga fast wari sente za ireta izkereta ngene imiti 10 ni sente zingahe hamitwari 10 tine kinakora imiti ndije byasigayeho nabishatu nakora memba zashakara ishomero so nahabwe cyo hariho ibintu bimwe biri kwetenga kwetwara kubikora mbwe nukiwuje project no basa kugikora yo kutunga ko mwanya hariho n'ushango yine kitakari yuko mu cyaro ibintu utekateka ngo n'iryo mu cyaro ko ndyaze bize kutungira hati botegereze mbuzi kutunga mbuzi na rente wataha ngo nibwo riza kutunga hati tungame bitari kurindwa kemitejo abantu barebe ensiyone ryo kwe hari emiti abantu nibaza kutema muni nibakusigiramo konkara abantu abine monka kantu batema nko mutigumwe ngo imiti bagimaziriho hati bagimaziriho bata hatko koriyo no encouraging abari kutwibere imiti ngo bagunzemo nibagira hati hari abantu kabo batura mu bantu kuko bakakumaramani tibakakumaramani iwe noreka mbwe nyonka abantu hari imiti ya karetusi peza kujibyara abandi bihamo nabo babyara konka environment iguma naide uri yabyara umuti nguretembeho nubwo nabyarana ayihamo konka nanya kasigaza bakabatwara mu kemiti nkeshatu konka to kureba ngo riyanke hamo uri akareta miliyoni 10 mu rundi gumwe so nahabwe cyo hariho ibintu bimwe byo to kwetenga kubasa ku investingamo bikatwera kandi wahuriye n'umutima go kugira ngo cyawo hatagira watwara hati imbere nyine umwana wo kukamwenye umusigazi wanje begumire nago gusa nashobora ngishine nza kugutema ujya kutwaraho nareka yabyanjye ntabwo icyo bintu byona no kugumisiriza okwehangana kuko kaba focused ntabwo icyo ndi kubasa kutekateka nkari nari nabandi nibyebyo kandi ari ukujya abo rushanga amanyu umuntu uri nkaho mutawuni na nerita kariho kuza kubyara hotargina isha na nyine nkecyo ukonka ni uriyo nokora kandi iwe no yenda nyencha kare no so hatu type ejo yakora ki hati type town ejo kuri kubahirirwe kabaye proti kabaye nitakeri hati no kuguma no saving yaba mitware 5 yaba 10 ahanje yawe ejo ukageraho ikishenge kimwe bibiri nabandi bakatahaho kareka kugira ikikari uti ngeno ninyenda kuguma yakoze iki hari ibintu byo kucyendezaho ukatura nabandi nabo karya nabo hatuguyishamo nyincakari yakwe mitware 5 ejo yakwe mitware 10 hati town yo niko bari kutura mubaho bina amajuni babumbe kana nk'abyabo proteinaje baganisamo hanagira atakanyombe kabasho ubwo naza kuba nampe mitware 2 na 3 ati watunga umuntu uri kurara mu nzu yawe ukakwe mitware 5 icyo wabona enda yishashurira amashanyarazi nuraro kitungira yego no basa kutiha mo sente zawe zono mu rundi gumwe konka no gumano yahamu kaki akagirizo barakagusa abo nshonga yo gwiretse twabasa kuhendera beitu nyikereza twomaho ubwo no yari umjenyi witu Reverend Canon John Murinda Rugwi esabite kwija hitwa komerizo wa niho turatandikira nandi betko mujuni ni Manuel Muchunguzi Gerard Katusabe Prevence Kampura n'abagenzi bitu ahatimi yari bahindukira tubakunda mnonga bugumaho mukama barinde kandi mugumene busingi program reba hindukire ne birho burizo ya Sunday shahi na ziciro eje garwa muri wa kabiri mukaga guyango nimbendeze birunchi byonka